me the radia se onam ne dom na homa bro eso ama me wo yasabi amen mesrawo emsa ne da yedi nkomo kakra fa nyame ahyem enioma bi koso asasi so a se ya me bie so ankyere wa ema wo huru de wo se wo ye ka ve ne de wo but wan hwe ya nwinwi ba mo akobu nsam gem ana ya semo Israelfo onim sa nwinwi na do mo ba eme ekum bebre okwan mu nti masrawo se enkomo aye di no modern afo akoma pini na wo so tie bi amen amen and I may know the Deuteronomy chapter 8 verse 5 down to 10 and you did nkomo na ye nkomo die mu no me kira asase a ye kasu se nyame ahira no a se die sitie so ade ase yes ha ye ka asase a nyame ahira no a se ye ka asase we nyankopon hira wo so se die esitie good enti wi a na wa calculate no ahwa wo man a wo firi mu no titru Ghana ha se nhyira bi wo ha de a no abusasa ye dan so ade ase na fe ko hospital obi animoni a che no wo sa da cement so so ade ase ye dan nti ade ba ko a mimi ni se mpampan so a ya bi eto biribi ada bi amekase ye bompa ya magana ye bompa ya magana mtaka ya memom de ya na omoka metim busasa na Ghana anu no ho afiri ne boni mu no wasra ma no anase adaso ya de oye unsasa akwala bi ya na papa bone na onfa dwato amesi wo so onu ne ho a wasra ma na papa ne busasa na akwala no waso anu no ho de anu be busasa that is the question enti say adia Ghana enu no ho afiri ne bone ho the actions so what I say and the man who so man a wo mu no me ka Ghana nya sase no emunipa yes so what I say good ahemfo wom ministers wom enti say me ko se ba bia bompa se nyame nsakra wo ma na se sen amen afa yan hwa de enye ne di kan a ya bompa ya man okay people so be ntina ma kofa free hono enye ne edi kan a ya bompa ya man amen amen jo for Bible Jeremiah 9.5 Judah man Israel and I say Jerusalem and man Isaiah abaye nyam djuma emfie o hachi yes ana urade ba peke Jeremiah Jeremiah papa din di Hikaya na yenka Jeremiah chapter 1 verse number 5 Jeremiah chapter 1 verse number 5 was the wonya mfradi mfra wutwa mu na bete wo ho obi enti ha yo urade fra Jeremiah no Jeremiah say urade misua po bi soma no yes na urade ka tire Jeremiah say wonya mfradi mfra wutwa mu na bete wo ho wonya mfradi emfra wutwa mu no na bete wo ho ana mete wo na misi udi form amanaman me do see di form many nations ana me kase o urade nyankopon hwe menim kasa ya bofra urade ka tem se kasa me ya bofra na mu ba biara maso ba bia maso no ko na sem biara me ka won ka asem bia me ka won ka nsuo won ni nsuo na wo de medi wachi na mayu urade asem ni urade tene ne nsa ma ne ka ma no urade nsuma Jeremiah no o tene ne nsa e kana no na urade ka tem se o ka tene ne se hwe me de me nsa ma hye wanum hwe na dai me de wasi amanaman so ne ahini odo so na watutu ni number 1 betutu na wabubu na wasai na wajiri na watenso kenka na beda sem ba me nche se Jeremia edie na wuhunu ana me se so no Kenya ba bi na so no Kenya ba ana me hu na beda ka che me se aka che me sampa wahunu na me Kenya me ho ma asem ho na ma beda sem ba me nche se imprenu na beda sem ba me nche so imprenu su se edie na hunu na me se sen a tu free mu na me hu na epre atifi fam atifi ka me say atifi fam so na adeboni be fra ba asase sofo nyina so me da se amen me tama dio from Isaiah time ana Israel title Jerusalem so no eye abusua ko mienu na te ho Judah and Benjamin amen Judah and what Benjamin enti
David time ane yɛbɛka Israelfoɔ nyinaa bɔ mu ne yɛwɔ Jerusalem yɛwɔ Judafoɔ hene ane yɛwɔ Israelfoɔ hene enti David time na wɔka wɔn nyinaa bɔ mu. David time what did they mention now? Fine. The first king of Israel Saul. Second king of Israel what they say David. The first king of Judah David. What is here? Yes. Into obianti asema make catch money. Now one man who is born. Okay. The word Israel through Jerusalem, Benjamin and Judah. I am bonnet here nyame. Amen. Amen. Outside the death of Isaiah, where you are bonnet here nyame. Konko be a Solomon. Asino. Wamu kose sa bosom. Ebe sisi ho. O sorry ananafuo nyame. Amen. Amen. Enti Awurade busa Jeremiah say, me baki kan sama kyeremo. Yo. Jeremiah estate so obo mpaye. Odia ma wo man. Jerusalem. So Awurade hu no mobo. The Awurade frɛ Jeremiah no. No se me de mensem na ase wonum. Ko kase. Na o kasam bi ate Jeremiah. Osu babubu no atutu ne wadwiri ne wasi ne watenso. Sorry ase. Na odu ba bia o ka chense Jeremiah tumum ne nyina yare. From head to toe. Nyina. O nyina yare. Yare o mo yare ne nya fever. Sin. Amen. Amen. Jeremiah ko kan sama Awurade so onka. Awose Sidikaya akene bono. Ya kene to amenam. Jeremiah so katana nia. Awurade akatran se apoye fam. Ana de boni be free. Aba Jerusalem so. Na ban so definitely aba say Jerusalem krono. Aba abubu Jerusalem aso dan. Enti Jeremiah hu a na ne yam hyehye no. Ana difo atrufo bi so o manu mu a tambi o mu sai ahemfo no nkompa ento o mu na ahemfo no ni gi won ho na yeni nkomo yo amen amen yo bi Jeremiah head na me free ho Jeremiah chapter I think say 4 so say the bio Jeremiah chapter free FM 89.5. Me pesa atiefo atie me ntie ne ye. Jeremiah chapter 14. Mame fan free 14. O ka sambi Jeremiah bompa ya pa sufra nyame. Se Awurade hu o ma ne mobo. Jeremiah 14 verse 11. Jeremiah chapter 14 verse number 11. Na Awurade catch me say, empata won se papa ema o man. Di kan fa free 1. Okay. Jeremiah chapter 14 verse 1. It was say. Was it a real brand emu hia? A real brand ni emu hia. Emu hia. Awurade asem ba men chese Jeremiah. Awurade asem ba men chen Jeremiah nsu a anto no hunie. Nsu anto. Was you the di abobo na pon kese agogo. Agogo. Was waboa forma no si efiri tire asisi fom twan. Na Jerusalem ntie mo frokosoro. Na wo mu akese soma nkuma no nsunua. Na oba asubontia no na wonya nsu na ode wohin na hunu sane ba esaba na wani awu o mani awu se nyankopon man nya nsu onya de bai odi ka di nsu panishe won good na yentie verse 11 was it verse 11 na Awurade ka kire me say for free 10 no verse 10 was it say Awurade ka kire omayini sara na wo pese wo won twetwede obusa question Ose Jeremiah, a chapa na wo pa no. Me busao. Se no ma ne pass ya won twetwede. We si won 9 kwan. Wo mo 9 o wo so me dis wo ma nsi ne kwan. Nti Awurade nso ani nso won. What I say? Wo 19 se wo ko bonim. Okay. Always wo 19 tutu na mo ko abosom so. Ye ko malamfo so. Nsamanfre. Na nkuntirefo. Pa de hurufo so. What I say? Wo mo so no wo ne nam. Dia from a sick and a man to our dear. About Jaman, yes. Sorry, I say, amen. A Jamamugu or Hoofy.
What you say? So me kase me create what Jeremiah chapter 3 no. Be chapter 3. Me ready. Jeremiah chapter 3 verse 1. Verse 1. Ahunu kokobo. Ahunu Erade sin ka Israel no. Was so bari ma bi ko na yira. Obusa question. Nche koyo bari ma foforo dia. Obesa ba ni. Obesa ba ni nche bio. Ankenya fi na beka asase ma. Ankenya fi. Na wo de ono dofo pia bo adwamade. Na so na bra me nche Erade. Erade from so mo nsamra ne nche wa bosonsum o masom no. Omunyai. No mumra ne nchen ma wani so kire nkokɔ pata so wose ma wani so fote nkokɔ pata so na hwɛ ɛyin na wungu hu fi nkwa nkyɛn tetwɛn wɔ ana omprafo tetwɛn wɔ sɛ so arabiani te sɛ so arabiani wode wadwa mamɔ ne wone yɛ wode wadwa mamɔ ana oni yɛ agu asase no fi nti asusu anu asi amen anu mpena ne awurade me mansuo nya dan a Jerusalem mususu ngrawa ani nkukuo Eko nsuo no akopa nsuo nsuo nya de adan nya bie for yase amamu watoto piti na ahemfo ansam wagogo mapon kase ahodo amen efrisa sukoma man motofo atakrama famondodo good otiamo moro no so na nsuo nya nsuo no ana madama monti jo kenkan was verse 3 no nsuo anu asi was yanti ensuso anu asi na breponsuo so nto abreponsuo mama na jai na so wanim te se obadwamanfo de enso still de me ya mo no amfa dwen sakra mra mo wow so din what I say yes de o ya Jerusalem for no amfa dwen sakra mra wonima ni wuo what I say enso still womanim te so obadwamanfo ya ka so obadwamanfo anim a obi anim do obi ba you anim that's right ashes good eye shadows pumps the friend makeups good what I say yes do obi you anim no a church say we a prostitute enso nanka omo kuru ani awurade enso man awurade ho ani nyame foforo bodwama won kwanchen good kwanchen mum suma bo amen wakati se me panisho me mansuo nto me mabrim ponsuo nto na me mo nsuo nsuo awewe e bi obesakra na nko aba me nchen na me nso me dia che enso still wo manim ti so ba dwamanfo de ara onima ni wuo na afa de won frɛ me se maagya afa kura de o mo nyame din bio me baba abrim adamfo no me baba abrim adamfo no wo de be hye nyama kosida enti de wo ye obetimi de ahye nyama kosida afa bufu akosi ase wo obetimi de nyame ati manso adibam ende hu no. That is the question. That is the question. Amen. Tiasemi de joking kai. Oso be fa bufo akosi ase. Hwe wo kan sa de. Wo kan sa. Nanso wo ye wo ne bone a. Nanso ne bone a wo ye no. De obetimi nyina wo ye. Na Lord ka kire me ohiri Yosi abere so se. Wo nu de okobofo Israel. Okobofo Israel wo ekoboni. Okobi po biala ekono so dua biala ya from so ekono ni dua biala from ase kobo adwama wo na me se wo ye yenum wi a obesa ba ne nchen nanso wansane anso ma hwe wa ma na nia ba konko se ne yuda huni what I said the Israel ya ni nyina no nia ba konko se ne juda na ne huni no ni so okobofo Israel aware se ye nti because so man awo kon wo made na so nia ba konko se ne yuda ansuro ono so kobo adwaman koro ma wa mu hwi nti gwase no adwaman mo a wa mu hwi nti ana agu asase no fu oni abo ni dua to awade oni abo nia ato aware awose na yenim nyina mu mpo ni bia ba konkoso ni da amfa na ko nyina ansana manyame abadada me awurade asem me pese me draw attention e kire wo so ya se he awurade hihwe sai anka Juda ani Israel ebetimi asakara what you say and so still and pandudo awurade twa aso no some pandudo no mo bone ekwadim yes and Jeremiah 14 no verse number 10 no what you say Jeremiah 14 verse number 10 to 11 kan oman huni sara na wo pesa won twetwede was sara na pesa won twetwede wonsi wonan kwan nti awurade so ni anso won nti de oye bia anso anya awurade ani so afede awurade akona mu ye de betua won bone so waka wa mumu yo so betua won bone so de eka na awurade ka che me se empa che won sira papa ma oman Jeremiah da ho ana awurade yi de ode bayi oman ne kire no na Jeremiah pai mu edadi ya konchene bompa de mu oman no na awurade se hey Jeremiah empa chaw what Ghana for onje so me pa amen enti ade ba ko me se
so ama bi ye awurade bone a anya mpaye o the b nya mpaye aye ahunu. That's right. The leaders of the nations edi kan no ye ho no ama tro dia ma wo ma wase nyina ba ko ni Nineveh the city of Nineveh. Yes. Omo bone ne fro du soro na awurade asem nya nuru ho osoma odi fo se onfa na sem nko ho na so sakra dia so ya se you know so koi Good. wadi asem ne koi obi ti okobo na na mane na na boda wuro apa ne ntuma go wadi ofra atutu nsono ne dote egu ni tirim bai muyada fra brisi wadi ase wo yi na go na ntuma papa odi gu ho eno fa brisi no di fry eno pa muyada die ma de ho ni we amuwa nyina ya konkere sugu awurade so de awurade tesoro o se Yona won se ni we here eno na man asakra. What is it? Yes. Some awurade hwehwe o wadi o somo hima me ba ka sempa no dan so amanu pia to twene Asemo so de wọ́n nam ka mu yẹ ka ọmọ no tugu wọ́n ti ase wọ́n nso edi speakers gyina bọ̀nte ka ọmọ no po mpo o preach duru baabi a apostle tim ba kyɛw ekimi ka kyerɛ sɛ time a wɔsɔ di preach na so sisa ni o ma free ha o make noise me kyerɛ wade o ọmọ no bɔne no yanka ho asɛm ɛna ọmọ no nso nya ọmọ adwen so ọmọ sakra why so ko bɔ mpa yɛ ma no so ni ade ayesu aye esrema o mai de bia why manu so ni ehunu bia awurade nso se wakai ɔman na mu yɔ so obetua de yɛn soka ana Jeremia nso da baabi na awurade hu omobo no se masa kama no tum mo wasra mo kra so mo no na wo yɛ Israel ni bia wo yɛ Benjamin ni me kam wate anya dia wo do Israel cheme yes sanon so good dan so men support ni pa boni yo na man so obenu no honam amen enti Ghana ha no me pese Ghana for asofu tetru ati asese prayer na mo bobone mo nso dem no unsolve problem juma ho wa se ye wo ni what is it me come mountains yati NDC prayer club yakobo mpa ye de ama Dr. Mama wajimi wonya correct yati MPP anso prayer club ya anso yakobo mpa ya mana nado wase papa no nya mpa ye jaina o ko ba kire hwan adia babua wase ka ho asem ne se ya man panin for who mistakes no wase nka awulade o ma jane ho ya ne ahemfo so dia se ya gun safran samanfo se sama na emegire Ghana chi Ghana ya me na ode na ade no wantimi am protect saman obi a wawu abosom foreign angels nyame no won kan wa wato wo magu no wo na ye invite won omegire yachi so omegire yachi the real ya catch Christopher say mo nso nkom nyame yanim na me bu said the whole nation say se ya wura dim potie yen no ba yama ya ne adana nation nso baka do ma kan so mo nyame o mo gu nsafra no ama abo ma na ho ba no yinyankopɔ twadi ampa sinkyɛn kana mo me hwe yo so ya se enti yan setere yan kantra hemfo ani atetiru ni se wan sakra wa dwen anfiri wa duto no abosonsom ani wa mabayi guro mu no tieni asampa na me katra mo no on se to be Joshua yes and also say almost here from say tourism as a hemfo tourist owu ye na bi asemesi ha ene Nigeria eni party radio so na yeka ebi o wanka ne ye ohurahura yen na wo nto bonu na ohura so di ahie tasemi uti asema urade kretere Israelfo wo so amumu yo bedru manim na me be tia wo amumu yo so de yen eka tieni ye le shaga na o nyame wa spare ya che cause ya so din che Sodom and Gomorrah ye kura tiatia kuma ani adwemmone ya dani ti se huriye e moja mpa ye tirim ya ko dokoro no bo ho ata no kore
manager of the bank or Kronfo. Prosenia what you will be or Kronfo. Electricity corporation a bokrono. For us here, a bino and an impeding for bokrono. There's some MPs, the bokrono, ya me see. Ye dear, ye come on jadi bungu, ye remember Pano be a Kokum MP, near Kuno. Yes, I recession, I'm not second Cassan Kako bokrono. That is your nation. So yes, and baby, man, do know. Because some year young bonnet such as Sodom and Gomorrah. Young bonnet. A such as Sodom and Gomorrah. And to Jeremiah was see. What only was see oh dear money man. Money man. We can't know that. What they say. I saw for be say Koye and Bama Ghana. Now one cousin Yamin what you. One cousin soften. One cousin Yamin what you. Then any power am say. Me pursue tin you may be asi. Amen. Amen. I am pious attending and you grow. Yes. Amen. Amen. Go, Jeremiah, and you was in a radical chamber, and Pacho and Papa may. Then say Papa more may. So we more damn to you. So we are quantity consistent. Let's one man who sacre when I do mean to go to say. That's all boy she afford the idea. Oh, she afford the idea for the year. Now, Fanania come. We are saying, Afna, you come, you are dear. I would be children. What child you are by your own? What is here? And they just say all the ministers are so for a deal for your country and Sharma. No young Sharman should be called. What is here? Yes. Will you move from your Maniagro? Sakuko, Obutuko Siaso, Fofra, I am hometism. Because Ompien Kodidi. What is here? Now what you mean, no Butunko Siaso. I need a surprise for Behane. It is a cocoa rania. Why will you not cook our runner for from? Naniko Siania red. We say, of free natural Nebuman AP or the common AP. Told to timid dinner be an hour. A friend I know a cocoa. So what is here? Of free Nebus in AP or the Anibran 2% a banner cocoa. Honestly, ready. What the come out watching in other show? A cocoa. Until a radical Samuel Jeremiah. Was it Mabutunko Siaswache? Or Katia, Mwabufor, was a mean coming Piamu to Kromuda, Prabuaba Kosonamoda, in changing Mumwa the Fufremuda, and to Mutrimuda Kamutrim. Or we are Jeremiah chapter 48, was a monk, Wabon Tamai, no one to. The Aunt Sana Nutri Dan Guaba. All says I said, Ghana, him. Tiasambri, him. The moment you can hear the Okureno, can show a man in Adrian Sacra. Young mom, and a year too. We are about trouble. And if I descend by triple for the nation for life because of political. Your small road school, near to Chankwala. Innocent blood. What I say? No other catches a radical part of Fatcher. Abrekwa dia wa yesani nu ne ho nti adaba ko ma stadium awuni jo yansanka Jeremiah ho be Jeremiah chapter 15 verse number 1 2 and 3 na brother catch him say Moses ni Samuel po be gina manima the same was so when Sisam from a 14 in abesia wo be hu asem o kan yes we have the verse chapter 15 no ana Jeremiah ni nyame ano bye we can get how was Odifo no Dima. Neso gusua. Odifo ni Dima verse what is 19 no. Odifo ni Dima. 14:19 was Odifo ni Dima. Yes. Now still the nyame kan verse 11 no still until was it. Gusu sere. Odima Judah. Ana Radiba answer no Jeremiah chapter 15 verse 1. Na Radical chem say Moses ni Samuel mpo. Was Jeremiah. Some Moses ya me dane ni nyame. Wow. And Samuel, ya me fra no wa boshade. Good. Be gina manimo. Be gina manimo. Me kra ne nkom ko man. Me kra enkom ko man no so. On firi manimo no nko. O gina so am pe amen. Amen. Na wo mo se kra me simi ntem na wo Jeremiah. Who are you? Ka wa no to ne de na ka ko ka ne ja wrofo no.
I am yes asofo no am nkai ha o no am nkai ha no obi akogina ba bi say was stopping nyamensa the hands of God nyame abufu o breakino so dene umuade o ma ni diboni so nam kromwa wu tremini what you say you come sorry there but you ansakrai ya sofo dani nkrama mu de bakoya num ne yape okromfo bowura mu bewia but wontime mpo what you say sikantin na dia sofo apo krono yani MPs all the leaders in Ghana here me twin yadwa no korani yemu nada so what you say mo je shego tro mo je shego sun kontompo ayo man ma say corruption obi nya wo wia obi asesa ane da me ka assembi say when of the first time ya Britain Tony Blair wabedu amano so wotimi pie sika de begu Accra Bank of Ghana so baba be bobra when of the first time ya China former president aba Ghana beto dan man yere won se Cote d'Ivoire MPB aba Ghana ha beto dan ana wa France me kasama tremo ya mpani fone fo ya kromfo sana be kano o me ya kromfo o me ya gudufo ya dibone traso ti asemni ento so kan sia obi so akwa na odidi mpani fo atem mini obi atem de ho me be sama nkamo na maka no krasem pa ana ma di ka cho sam frame na frame ya me ma ya de fata so sma buffaloes any second force ka cho sam ko amun shutu no anya dia meba what you say you need repentance you need Christ but be o man keka kona dangerous very dangerous me say so wo fie now you illegal electricity we illegal wo ma bechewa ye de okotum adenti na musuma ye illegal na mo pasa mo kati ese mo pa e chew what you say you need to refund. That's right. I didn't know a principle. Somebody Ghana for your pamicho. I didn't see Kabedia. Obia dia Obia she. You need to refund. I'm a pirate chow abruku sika. So let me check here since November. UCG for them make 4.8 per every month. Since from November. Because let me try 1.2. I yet then. I look at air condition count say air condition na medregu. I didn't go 6 million. They say me try 6 million. Mama so ni ho hwe. Entina why na yes am your man. That's the question. Say railway line, railway na gunu. Na dia na railway so be faso nyina ya wia. My be pa de ti mo. Ghana say na ma what I say? What could say Ghana wish? Me nim say go. Say that so ho. So why you juma Ghana wish no you that so tua wonka. So be wo na obi so gidi e wo ni salary. That is Ghana. Ghana. Ye me ko su bia is strange. Boni. What ko kase sia akwa no wa kana ho. One na ni nsam panimfo. Ana da bia me kana what is saying Galatians 5, Galatians chapter 10. Galatians chapter yes. Galatians chapter 1 verse 10. Verse 10. Galatians chapter 1 verse number 10. Was not for nipa na pesa bi twon ba ma fa. Obusa question bi opo. Was nipa na pesa mi twon ba ma fa. Ana Nyankopon. Ada nyame. Ana se me so ni. Ana se me hwehwe se me so nipa ni. Se me so nipa ni anka menya Kristo akoa. That's it. Me nya ma dwen se me ba so ani o. Because so fa djuma ma me. Ka boni yakoso na obi defend. O papa djuma na obi ya no. Ona wa fa wa djuma mto ona wa so respect no. Na me ma djuma wa dia ya urade. Adjuma me yi radio nyame dia. Yes, that's right. Radio wura betime ka chem se mentime no nya adjuma. So dia se enka ne na mo boss FM. So dia se o mo jeme time ni nyina am 2 days na me se ansome. Ta se me ni na me se ansome na me jaye. Radio ni dia nyame dia betema no ya me dia. Yes. So dia se you can sack me from this company but you can't sack me from preaching. And that is what's wrong for. Until se me ni and the man say me di pani bi atamo. You know that do the right thing at the right time. Obi anim dia koso. Dia koso bia no.
monhwe ni bone koso wiase ko se Ghana mo se ho kire yen na ye Ghana man sika go World Bank sir kana o Ghana se so man sika to tabrosan e America ni Canada benyo obi obesa defend this things was that's one take on take Ghana Shuma bufum nti Jeremiah urade se Samuel enu odifo Moses be girama ni mo Jeremiah asembie no wa ka metie Daniel nso ka bi Daniel ka bi ono nso bo ho mpa urade se Daniel se Samuel ne hwahwani be gira akra metie odifo Daniel otimi bo mpa ma so abofo di mu ya ba no Ezekiel 14:14 yes yeah Ezekiel 14:14 verse 14 was na say embele mai ba say no odinti how Ezekiel so ba bompa ya ma Ghana ono nso obabompa ya ma Israel that time no wa tukurom asode am ma koka Babylon na tiase ma ono nso ka was na say embele ma ba say no Daniel ani jobu ha one die one tin no obaji won one tin ni no obaji won na just already accept prayer no yes one tin ni no obaji won mo no an so ya say one tin ni no obe save your life na mo amaka wa say mo teniye me shaga na ho me woni se marante ne mamani obi ansa sinasene efisire free won emra wo mu efise anche na ma hodwiri bread frustration I am shishia bato ma nyira so efise ma punyankopon ne nasem enipa wo Ghana nyira ni disikachi what you say you shishia nyame ati akwan yempe enti so obi bia prayer camp a ne yesum ye hokọ ye ko abisa ye ko hwe ya brabom akwan de ntia ye nyeye de ntia wo nyeye nyira nse nyame obo wo no wapo no so kola se sofu difo no antimi anka samu ya nkire wa awrade ni no yes ntia wo nyeye nyina ne se awrade obo wo no wapo no what you say na asase we ye kanioma nyame adi abamu ana ne dam bobo so there's no need say mama anase pani bi tira babi senya Ghana ye ni hwe obi obekasa bia God you curse that person amen because God bless our homeland Ghana amen I tell you nyame shirayen tini padodo shirayen me see June ni bi every Israel by that time na mo sunyane ana oba ho enti ni eprichi no womo one ni cruise ya de wa maye ho one ni cruise gina ho some de mentere one Ghana ni bi akọ Israel na damfo no no ne ba Ghana enti eprichia ewi na Ghana de be chia me ana wase we June na mse okay we June dia e de nyame ase te me hwa no me hwa na ni kosia na me hu se we different enti agina didi nkoma na ono asa nya ofom no busa me sa nya we minim de de ye na mse da bi no se we sa nya we Israel combat me dia the whole world na musa sa dai no so mbetimi dia gunpowder o check se no mo bebre na mse nti we bi ho hosida bi afi no osu obusa se dentini ya to no ma wo fam so bia shata de awura togu na ye koto wa afi mi bomb ni na misu muni pa ma na say what you say you need proper leadership sir you need panifu a won ba boyen wọ́n yà sísú wọn sí yẹn nso no yà wọ́n sí wọ́n sí mi yà safachi wọ́n sí mi yà jasihene wọ́n sí mi yà nkọ́bíà wọ́n sí mi yà MP wọ́n sí mi yà regional minister mihwehwẹ́ ọmọ nyinaa mi hun sẹ akọ́ ti sẹ wọ́n wà bọ̀ hantankura náà adé okọ́ ahyẹ́m náà wọ́n tra yà hwẹ́. nyinaa no ma ba contact rasi tu boom. wọ́n ti sẹ́ nti Ghana nkasa no yẹ hiya dwe nsakara mà nkà ẹ̀tọ́rọ̀ wọ́n ti sẹ́ yẹn hwẹ́ the Lamentation 5 the Lamentation 1 to 10. Chapter 1 verse 1 to 10 maybe 5 nothing means how come him no anyway Lamentation chapter 1 verse 1 to 5 was say Jerusalem say na ho hara was oh kura nkamu nkrofo dɔso was kura na nkamu nkrofo dɔso ɔno kwa ate was afɛ de mo te was nko so amana man mu no mo na nka titibire mo bɔ man besia why is okunafo oh Korea South Korea Ghana for so mo aduane adipo ya bɔ besia pen me person me class mo Egypt on se kwa nkoma ko ware ho o si abrosa bi the highest building in Egypt
Kwame Nkrumah si ma fatia because am bi a kyerɛ wo Cote d'Ivoire every what do you say plateau eko Kumasi plateau to Tracville bridge no Kwame Nkrumah didi ka fa so ansa na fofo bu anya fa so no osuru me ka se ma kyerɛ mo tia semri na sa titibra mo no se broni bi pese oba Ghana it is how I know you free her to America. We feel very proud. Me see, just suffer because when you so bad, definitely, obenya gold. That's right. Obenya ska. Enti no ntimi me manema. That be oh man simple sao. Oh man simple. What I say? I feel ya die. And a young ananka, the son man amamu no. Yes obi o yito. Den kodin sasem sase what do so him ano that is obi o yito suana no suana dwo se Ghana fo no obi a se wo kote obi da chi a na ba se bankata chi su popura hini no yampa o ade atia yanim asinsam pa adantuna yetrim ma nti akwala wanya mfie dun wotwe wo afudwuro oni ba bi da ade abasa na yam hyen se woni nam no police station na hwe boys ya na akra wera ho obedu Kumasi adum Mrantia ni mponche na fom dabre. Mrantia woni ba bi da. Enti Valanda no so mponche gufa, no so gufa. That is Ghana. If you go to Neopon station, ebi na Ghana se na bi dida. Some ma da hopen. To minima so America. Ghana. If you go to Circle, Neopon station, you high truck. Na dem to ma sesona da so. Dan to ma truck so. That is Ghana. If you're afraid, me see, Portuguese for 14 and I'm around that pension. One son, Puano, say, yes, this is God cause. Sicampuano. So now, might to see, and I carry a sick. You will be as a refugee. Your mind will be put to track or trouble to men. What will a buffering young one what come not on? A brecua, how about them? I walk to train for money, Bannon. How about them? A black man, let me a bonnet, my hobby. Oni sika ni kotokuro ni hwe anso temi fidi ne mane nyini anoma to kopedua ne breye ma enkodie to kopedua ne breye ma nso ye de ahotie anye anim guase enti no menti no oba wa tam ne ba no akoton Ghana edin ye manyina e basa do kan we say the so odin sas what was man na sekura for that sekura for the was suara no suana and so since na for no onya na dofu ntama re titire na nfefo nyina twa no kontom nfefo atwa ho ahia you see you o can say AU African Union inya holiday mu sa French for na atwa ho ahia say French ni ba na fi Cote d'Ivoire ba Togo Burkina ya won ne ma police for tata na pen Odamu free. What you say? Obaba magazine abatona dia. Obeko Central Market akotona dia. Person bi amusa nsa wo kwai. It is so free Ghana Kumasi ha. Na do Burkina. You busa to say the wako wiade. From here to there ebua kwa no. Barrier makoma ko 17. Ya ba jo sika wo de kotwa dia ni nyina. Why say yesu ya yadofo. Nso mu twa kontompu why cause yam paninfo no wa make ko ma no ahwe awu se sintuam nukura ni momele do nukura ni hwese obi akọ African President Union wa makọ ne yebusa ne se yebusa no Nigeria President Kasai wa say ya pese mo ma no ye corrupt wa say yes me ba na ba to say corrupt wo it is true but my reading so say o me wi sika no ma council mu no mo de begu ento mo why na mo sika ni na famra ni enso fanko ya djuma. That's the best answer. That is the best answer. Yes. Ya busa mama was one when ma de kodi ya friend corrupt. Onima de friend corrupt. I cry. When you say no kure ni ho. On na da yes how. What is a be kwa ma to fie. Asid what to fie make a man at the mama bu bwa damanya baby atra. Dubai ha. Ana ngonwa wo corrupt. Nasi fo gu ho ya nya djuma nye. Ba ko fo o kepa ya borosan firi su be si fom. Eja ensam no me pam ni swasa ya mo nkofa message we ma. Abrant am sram you need Christ. And
phone to a be also no be on kind of correct. Oh, Master, Hey, Kufuado Oba, the same thing. Abakuransa, don't me say. But you want to hear your shoe that is better for your life. That's right. God bless you. God bless you.